Sige, un grupo of Kathleen Gitterson, que ainda vai declamar para nós de uma forma rítmica. E digo bem quando nós vamos dizer, para mim bem como tivesse uma oportunidade para escutar ele, mas nós queremos uma bonita maneira para nós clausurar a noite de hoje. Diz que nós também. Ja mensen, en we gaan gewoon door met ons feestje hier in de studio. De laatste dag van het jaar. En nou, we kunnen het al hebben over de laatste uren van het jaar. En bij mij is aangeschoven Kathleen Gitterson. Welkom Kathleen. Mag je danken voor de invitatie? Ja, zeker. Want jij hebt iets heel bijzonders. Ik laat het je maar gewoon zelf even uitleggen. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Wat doe ik? Wat doe je? Ja, precies. Esta es hobbycos, pero últimamente que me saca colección de poesía rítmico. Essa está uma coleção de poesia, porque eu escrevo poesia, eu declamo poesia, então eu saco pouco de poesia, então agora aqui eu acolho algum de poesia, então mais rítmico que eu vai escutar ritmo, melodia, tudo isso, algum sonido também me sai em algum de peça, que me sinto alegre. Juist, want je houdt van talen, je bent linguist eigenlijk, kan je zeggen. En je had al een boek uitgegeven, Gist un Pensamento. En het zijn heel wat pensamentos, denk ik. Ja, pensamento. Ik heb een website também. Oké. Então, ik acabo de sacar aqui minha última edição de website. Então, riba je me tá pondo coisa idiomático, mas já coisa leuk met este idioma. Então, ele não botar visto também. So, idioma tá alegre, poesia, botar yabo com rima, charada, quotes que me cita. Coisa alegre, coisa muito inspira. Dingen om bij stil te staan, ja, even correct. van te genieten. Pensamento, Juist. En 2014 heeft voor jou, laten we zeggen, deze CD, of nou ja, heb jij dit jaar uitgebracht? Ja. Aha, wat is dit? Wat staat er op deze CD? Riba je tem 9 cantica, 9 poesia rítmico, caminda ku bota escucha el ritmo e melodia, anto amita declamar. Hopi dinamita declamar outro é declamação da pasión canción, que men eta poesia rítmico, anto eu botende, bota sinti. Bota compreender mensagem mais lia, porque me saca poesia, então me pode declamar, pero hora que tem música, bota no sonido, bota baile, bota capta a mensagem, que faz um tem mais lia com lezen e poesia. Nou, dat klopt. Als je muziek hoort, ja, je kan bewegen. Nos pueblo gusta, que me ando bezig. Precies. En nou, je gaat ons eventjes een voorbeeld geven eigenlijk van wat er op de CD staat. Ja. Ik zou zeggen, Kathleen, ga je gang en laat ons horen hoe we ritmisch een moment stil kunnen staan bij Gist un Pensamento. Sim, me tenho visto que o som que me trabalha canta, declama, agora se você chama coração de Deus, vou mirar uma expressão. A expressão da pone coração de Deus, que significa pone confiança no Senhor e entregar na sua vontade. Esse é o tipo de música. Ok. Senta mira, viento bulla baila bira, mostra su temperamento, cava flama paia vai. Mita tende para canta, olha, mita queda, olha, que tu se move, panta bulla vai. Para cantado, no
sirin. Yeah. Bye.